Wajuli kaneno Lok Angeya i WAN LUO TV ki an Pat Robert Larobe. Resident City Commissioner RCC Migulu Dennis Odongping omiyo rukucha bod daktari mimiyo yaragwera mi COVID-19 bod ngarimo keken matie kimiri migwere piem pol yati dong chok baleo. La church wa Joseph Omago tie ki Lok Angeya man. Won kom padul maloy luenyi kom COVID-19 Gulu District o Dongping Dennis umiyo rukcha ki el centers duju matika gwer dano pi COVID-19 Gulu City ni umiyo gwe ngati mo kiken maonyuru miri pinonga gwer pi COVID-19. Ento pol kare ki vero tuale jubu kene o jubu especially jubu food mo ki po yarabi yano ki miyo ne kong ki la dano ma ki tigi underlying conditions lufonye ki lo daktari ki lo dirro muteki ma ba ki piar bi je malo sikke ba do pol jone ngi gwa ga ni anyo wa je ki service provider ni kai ne ndong jone no to ki ga biyo ma di peti chi mo ma gen tu ju da mo kene ma ki biyo ka gwere wa ki gwe ya de tu mo pien wan do fu wa ti ka ko ya ma nyen mo ba biyo ma di ma o ja bi te Lok manu kati ikar makin yang ni jomau no kimir ni kongki kuang gwero gi petika chiaro yor yot ma weko yat wero balle woko no karne o karum itutene menen no ni ki gwako yat me COVID-19 wek pekar me balle ne rom Gulu City Task Force won komme umi rokcha ne umi yor ki gwen ngati mo ki ken ma mwaka no chaka pao ya boro o dokwere malo ma onyuru mirne pia gwero pitu man. Idula gwer me ario gamente me Uganda onyuru mirgi ikom jo maute gi kilufonye ni omiero gina ye kiti gwegi ke Gulu City. Kid magetika chiaro kwedeka gwere ma nok tika miyo luoro bodula matika tote metelo luenye kom tuo COVID-19 Gulu District. Keep up sensitizing them and keep them knowing the time of vaccination, the day we always it could be given over the radio. Such a day, there's massive vaccination. Such a places would help so much. Kalawa Uganda futika mede kinongo dose mapol mukene mayara gwera chalo AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson kimukene dul pa task force magi gedeka lekoni odilega kachil kikabedo mukene madano gora ye bumakan umiro ki Lok obet kagwero danom. And also I will request if the committee can recommend churches to be used for vaccination site, will give us as a plus service and additional services to the people, and the catchment will be okay. And I don't think whether we shall register any vaccine to expire if we use churches and markets. Kitung chel abili bano kelu wigini bichako keto chik mek wako chao mek curfew teach ni chake ching chabit ni be piera riu ya bichel do mbo ngwene mwakaman donke mako dano piera dek mati mon magicharo komgi idigudi mai Gulu City. Kabedo me Philip Tana Road, Peshela Road Division, Custom Corner, kede roundabout Mela Ibi. So operation in no berotika targeting jaw mape kitika logo guidelines marwate kite melwa ni kom to COVID. So bene ki operation ni bene wano la nyira matina dada mage ubegi street chawa mapopore. So wano gibere ge gugore kamar ko kana machi ko yeni gen mi ay ubegi pia ni chawa ni bene ni bus pege ya pege yeni ge operating. So wa managing me mako ge mukene bus. Si jomu kene begere de confessing gichi ke moye chene yor ma me popore malgere jomu ge malemun wale ni sex workers Chilling million miario ke achil maono ke kero me konyo tich pa task force man donguti ako nongunem. The money which is still there in the division, they should not use it until when the task force they plan out to use that money. Karibed ni task force man peoti yu kichente man ni kaberu mogo make kwanyogi ki kom district maurumu Gulu City chalo moro Gulu Kinoya district. Bien peking yu wacho mabe maumiara Gulu City gireye wekunong lim. Ento chente million apawi ya bior memoni donki ti yu kwede gira kin mamieta kerem.
Chilling million piera bich via cielo no che mio per division a Rio man ba dege la yibi kila rope che meneno ni gi mio bot Dr. Ken Gang. Lok Angeya me WAN LUO TV. Joseph Omagor, Kegulu City.